Najveći utisak bio je zapravo taj kolektiv koji se okupio i koji je stvarno bio fantastičan sa jednom nevjerovatnom dobrom energijom. Tu ne uključujem samo moje kolege glumce, već sve ljude koji su iza kamere, koji su bili fantastični, koji su radili za nas u svakom trenutku da mi ostanemo i skoncentrisani, ali opet i kada je bilo zabavno, mislim da smo se svi super provodili na tom snimanju. Obrađujem neke, ako mogu tako da se izrazim, obične ljude sa nekim svakodnevnim situacijama koje svi mi negde u životu prolazimo. Možda nekad malo prenaglašeno, ali mislim da je posredi neka serija koja obrađuje onako, možda bih rekao, ljubav prema bliskim osobama. S obzirom da je ovdje pitanje jedan komšiluk, možda zapravo je to ljubav prema prvim komšijama. Komšija nekad može da bude važniji nego čak i neki rođak koji je negde daleko. Tako da to je ono što mislim da ističe u seriji. Ono što njemu mnogo znači u tom trenutku je da je konačno proglašen policijski čas. On na to gleda kao na njegov trenutak u životu da se dokaže i s obzirom da je policijski čas, on ima neka dodatna prava. Mislim na kraju kad se ovako ogoli sve da je on zapravo jedan dobar čovjek. Definitivno mislim da ćemo imati niz karaktera koji će ljudi voleti.